Yes, kanongeye nguhereze ikaze ku YouTube channel. Uyu mwanya rero nta kindi kiri kuvugwa hirya no hino uretse iby'uyu mukobwa byari byitezwe yuko vuba aha ngaha agiye gukora ubukwe akabukorana n'umunyaburkina Faso Idris. Wakibaza rero uyu mukobwa wacu bigenze gute? Ishimwe Vestina wamamaye muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ku buryo bamwe na bamwe bari kuvuga rwose ubu bukwe ntabwo bukibaye, bamwe bavuga ngo ubu bukwe ntabwo bwari burimo umugisha. Wakibaza rero bigenze gute kugira abantu batangire kuvuga iyo nkuru bavuga yuko ubukwe bw'uyu mwana w'umukobwa butari burimo umugisha? Reka turebere hamwe uburyo bigenze, icyo uyu mukobwa yabaye kugira abantu batangire kuvuga ngo ntabwo ubu bukwe bukibaye. Ni ubukwe byari byitezwe yuko rwose mw'uyu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatatu hafi kwa kane uyu mwana w'umukobwa azaba ashyingiwe yerekeje muri Burkina Faso gushingayo urugo, akarushinga nayo n'uyu Idris. Uyu mukobwa wacu rero Ishimwe Vestina uyu mwanya akaba ari mu bitaro rwose, akaba arembye cyane. Wakibaza bigenze gute, yabaye iki? Ku buryo bamwe bari kuvuga rwose banumvishe ngo arapfuye ntabwo ari ibintu byabatungura kubera uburyo uyu mukobwa amerewe. Reka bari byo turebera hamwe muri rusange, turebe icyo arwaye, uburyo byagenze. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye. Nkuko mubizi rero uyu mukobwa Vestina ni umukobwa wamamaye hano ngaha muri muzika nyarwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yamamarana ndetse na murumuna we Kamikazi Dorcas. Aba bombi bari barashinze itsinda ryabo ryo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Usibye yuko ejo bundi mu kwezi kwa mbere turimo tugutangira aribwo uyu mukobwa wacu umwe mw'aba babiri Vestina yari yasezeranye n'umunyaburkina Faso. Uyu mukobwa akaba yari yasezeranye n'umugabo ufite imyaka 42 y'amavuko. Uyu mukobwa we akaba yari afite imyaka 22. Uyu mukobwa rero Vestina akimara gusezerana, bamwe rwose batangiye kuvuga amagambo menshi agiye atandukanye, bamwe bavuga ngo ashatse vuba, abandi bakomeza babyibazaho. Namwe murabizi amagambo y'abantu aba ari menshi. Uyu mukobwa ubwo yari akimara gusezerana, bamwe bibajije impamvu rwose asezeranye hakiri kare, bamwe bavuga ngo ibi ngibi hari ikibyihishe inyuma kuba uyu mukobwa wacu asezeranye gutya akiri umwana, bavuga yuko yangije kariyeri yiwe y'umuziki. Uyu mwanya uyu mukobwa Ishimwe Vestina akaba ari mu bibazo bikomeye cyane, ibintu bitoroshye, ibihe ari gucamo ntabwo byoroshye. Siwe gusa rero uyu Idris nawe nk'umugabo rwose bari bagiye kurushinga, nawe urumva yuko ntabwo yabura guhangayikira umukunzi wiwe kubera situation arimo anyuramo. Uyu mukobwa wacu rero Vestina ubu ngubu rwose ararembye, ari mu bitaro. Wakibaza arwaye iyihe ndwara, yafashwe gute? Uyu mukobwa rero mbere yuko turebera hamwe iby'indwara uyu mukobwa arwaye, nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel, reka mbanze ngusabe gukanda subscribe. Reba ahantu rwose handitse iryo jambo ukandeho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi kandi bigiye bitandukanye. Uyu mukobwa wacu rero ni nyuma yuko abantu benshi bagiye batandukanye bari bakomeje kwibaza ku gihu kibuditse ku hazaza h'itsinda ryabo uko ari babiri, Vestina ndetse na Dorcas, ryari riyobowe n'uyu mukobwa Vestina. Abantu benshi bari bakomeje kugenda babyibazaho bavuga ngo uyu mukobwa umuziki wiwe ushobora kuba urangiye kubera yuko agiye kwakira inshingano z'urugo, kandi iyo umuntu yakiriye inshingano z'urugo hari ibintu bimwe na bimwe agomba kureka. Umuziki usaba umwanya munini cyane rwose, niyo mpamvu abantu benshi bagiye batandukanye bari batangiye kugenda bavuga ngo uyu mukobwa wacu Ishimwe Vestina gukora umuziki kwe bishobora kuba birangiye. Abantu bari bagiye bakomeza babigarukaho hirya no hino rwose, bibaza nimba uyu mukobwa Vestina ndetse na Dorcas aba bombi bazakomeza gukorana. Ibi ngibi rero nta gisubizo kirambye cyangwa se gihamye bari babiboneye n'ubundi, kubera yuko ntabwo bari bakabimenye neza nimba koko uyu Vestina azatura hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda we na Idris, cyangwa se bazatura muri
muri Burkina Faso. Ariko nubwo yatura hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bari bagiye bavuga yuko uko byasa ari kose uyu mukobwa umuziki agomba guhita awureka kugira ngo yakire inshingano z'urugo ajye kwita ku mugabo ndetse anite no ku rugo rwiwe. Urumva ntabwo yabibandikanya n'umuziki kubera yuko iyo ugiye gusohora indirimbo bisaba publicité nini, kugenda uzenguruka hirya no hino ukora ibiganiro uvuga yuko ugiye gusohora indirimbo ukajya mu itangazamakuru. Uyu mukobwa Vestina rero abantu bari bavuze yuko ibi ngibi atazabishobora. N'uwareberaga inyungu z'uyu mukobwa Murindahabi Irene, ibi nawe nta kintu yari yabivuzeho, avuga yuko nta gisubizo kirambye arabibonera ndetse n'aba bakobwa uko ari babiri ubwabo, Vestina ndetse na Dorcas, nabo nta gisubizo barabibonera. Bari bakomeje kugenda babigarukaho hirya no hino. Ku rundi ruhande rero, ubwo uyu mukobwa yari akimara gusezerana mu buryo bw'ibanga, nta muntu yemerewe gufata videwo cyangwa ifoto, n'ubundi bikaza kurangira bigiye hanze kubera yuko inkuru nziza nk'iyi ntabwo yari kuyobekana ko umukobwa wacu dukunda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana yamaze gusezerana. Uyu mukobwa rero yari yashatse kubihisha rwose, n'ubundi biza kurangira iyi nkuru igiye hanze, iba kimomo imusozi, iramenyekana yuko yasezeranye. Abantu benshi bibaza impamvu yateye Vestina guhisha ubukwe bwiwe, bamwe bagiye babigarukaho n'ubundi bibabera urujijo, babyibazaho cyane, bibaza impamvu yamuteye kuba yahisha ubukwe bwiwe. N'ubundi abafashe umwanya wo kubitekerezaho nta gisubizo cya nyacyo babiboneye, bitewe n'uko we nyir'ubwite nta kintu na kimwe yigeze abivugaho avuga impamvu yatumye ahisha ubukwe bwiwe. Impamvu rero zimwe yaje kujya hanze yaba yaratumye uyu mukobwa ahisha ubukwe bwiwe, ariko uko bisa kose n'ibyo abantu bashidikanyijeho, bavuga yuko impamvu ubukwe bw'uyu mukobwa bwakozwe mu buryo bw'ibanga ari uyu mugabo wiwe Idris wari wabihisemo, atifuza yuko ubukwe bwabo bwajya imusozi. Umukobwa bumvishe ngo yasezeranye atarigeze avugwa hirya no hino mu nkuru y'urukundo, atarigeze amenyekana na rimwe, hamenywa umusore bakundana bakajya kumva ngo yashakanye n'umunya Burkina Faso utaruzwi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, w'imyaka 42 y'amavuko, umugabo umurusha imyaka 20 y'amavuko. Abantu benshi bari bakomeje kugenda bigarukaho babyibazaho impamvu yateye uyu mukobwa Vestina gushakana n'umugabo umurusha imyaka ingana gutya, n'ubundi bibabera urujijo kubera we nyir'ubwite ntacyo nabwo yabivuzeho. Ariko urumva aho umutima ukwerekeje niho uba ugomba kujya. Nimba koko nawe yarakunze uyu munya Burkina Faso Idris, reka bishingire urugo, Imana izabibafashemo, kubera yuko igikorwa cyose wakora Imana itagushyigikiye, burya uzamenye yuko icyo kintu kukigeraho biba biri kure. Nimba koko nawe urugo rwiwe Imana yari rufitemo umugisha, uyu mukobwa n'ubundi ruzagenda neza. Wakibaza rero uyu mukobwa byagenze gute kugira ajyanwe kwa muganga byitaraganwa, ndetse uyu mwanya rwose bakaba bari kuvuga yuko niyitaba Imana bitagomba kubatungura kubera yuko ararembye cyane. Indwara rero uyu mukobwa arwaye Vestina ntabwo iramenyekana, gusa igihari cyo nuko ari mu bitaro arwaye kandi arembye cyane cyane rwose. Uyu mukobwa ubwo bari barimo bafata amashusho y'indirimbo, nibwo yageze gutya akikubita hasi agahita ajyanwa kwa muganga gitaraganwa, ahitirizwa muri koma. Reka rero dutegereze hamwe ibisubizo biri buze kuva kwa muganga, tumenyera hamwe indwara uyu mukobwa yaba arwaye. Kambwira ukomeze ugire ibihe byiza, uracyari kuri Rwanda ni Future, kora subscribe kugira uzajya ugenda ubona amakuru agiye agezweho hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, mu myidagaduro na politike hose ku YouTube channel turabikora kandi
tukabikorera ku gihe. Nimba koko nawe uri umufana w'uyu mukobwa Vestina Ishimwe, siga subscribe kuri YouTube channel kandi na like kuri iki kiganiro kugira ngo n'abandi bakomeze kugenda bakibona bamenya ibyabaye k'uyu mukobwa wacu wari umaze kwigarurira imitima y'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimba.